Rero bakunzi ba Samuzosi TV mbanje kubasuhuza nizera ko bimeze neza, bibutsa kana subscribe, like, share na comment kugira ukoze kubona amakuru kugihe. Bugesera Bwiza n'abafatanyabikorwa bateye ibiti by'imbuto ibihumbi 2. Umuhanzikazi Bwiza Emerance ari mu bakundwa cyane muri muzika nyarwanda, afatanyije n'umuryango w'abasikuti mu Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bakoze umuganda udasanzwe batera ibiti by'imbuto ibihumbi 2. Ni ibiti byatewe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 23 Ugushyingo 2024 biterwa mu murenge wa Rilima w'akarere ka Bugesera. Iki gikorwa kigamije kurengera ibidukikije no kurushaho guteza imbere imirire myiza mu miryango. Bwiza yafatanyije n'umuryango w'abasikuti mu Rwanda n'ubuyobozi bw'akarere bwari burangamijwe imbere na Meya Mutabazi Richard. Hari kandi n'abanyeshuri biga mu bigo bibarizwa mu murenge wa Rilima. Umuhanzikazi Bwiza akoze ibi nyuma y'uko mu ntangiriro z'uyu mwaka aribwo yagiranye amasezerano n'umuryango w'abasikuti mu Rwanda yahozemo. Umuhanzikazi Bwiza akoze ibi nyuma y'uko mu ntangiriro z'uyu mwaka aribwo yagiranye amasezerano n'umuryango w'abasikuti mu Rwanda yahozemo, akaba ari amasezerano yo gukorana ibikorwa bitandukanye birimo no gutera ibiti. Bwiza wifuje gutangirira iki gikorwa mu karere atuyemo ka Bugesera yavuze ko kizakomereza no mu yindi mirenge ikagize. Abasikuti bo mu Rwanda bafatanyije na Bwiza bazatera ibiti ibihumbi 200 mu gihe kingana n'umwaka. Hatewe ibiti ibihumbi 7. Bwiza ari kumwe n'umuyobozi w'umuryango w'abasikuti ndetse na Mutabazi Richard uyobora akarere ka Bugesera batera ibiti. Rero iki ngiki akaba ari ikintu kiza nk'umuhanzikazi aba yakoze cyo kuvuga ati reka agenda atera ibiti arengera ibidukikije kandi bifasha no kubaho neza kw'Abanyarwanda. Rero aya ngaya akaba ari amakuru mwagezwagaho n'ikinyamakuru cya Samuzosi TV. Bibutsa kana subscribe, like, share na comment yakoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.